Too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one god nie the only one god in GH eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wiasa fa na me recommend emamo too much GH for any adofono mema obibia akwaba mijidi ye panse obia apomu eye se de yensoso ya ye ho oden no na ne day se de mamunim no eye Ghana wahala dwumedie ena munuaba akeskapa mede abesomo eye yenuaba ma Bishop Bernard Nyakun Wodani benkum so no ensem bebre ena aba abonten ede afa ni wo no ehun eye sofo bi ba abonten de betu edwa ese eye abrantie no ni wo a wo wu ye no enye ne kra wuo na chese wo eye movie industry ni mu no wo bi ene tu na adu na ene de sofo baby enso ababonten aba bekasa na moma ye mbonra ensem no emu actress Christian na ewuni Poison Bishop Bernard Nyakun for powers we ene ensem a ababeto edwa na se de di kankan ye no wo no eba ye no ensem abobo aba pa ene nyoma ewo esuma se de sha daka mu nyina eyi edi epie ebinum si eyaduto ena wo movie industry ni mu Kumawu stars na bi ena eto eye abrantie no edu ena ne modern pom ene ne pepa wo de eye ne nyoma ntino eno ena ma asade no esi yem ebie mu nsoso no ebebeto edwa ese eye nuaba meyi ni wo no nsoso eye krofo bi enimu ebi ema nkrofo na bi kasa ebinum ni no eni eye good things na mama brown sembe bebeto edwa ebinum nsoso efa ni wo no esun ye de kokotu social media monetize ye wo mu videos no se wo mu ji ehun esika no so actress ne actors ni bi ebe backlash wo mu disa ejuma no ma ye ka se nye kwan we so na wo se ye fam edi esun ye abrantie no na ene den nipa wa ba bonten asanso ede ne nsem abetu edwa eye sofo maame pep donko ai eyo nwanwa eyo asem na ya asem dijini ya wona ya nyina ya na wo ba abonten no wono ede atu eja se eye Kumawood actress Christiana Ewuni wono ena poison eye Bishop Bernard Nyakun for powers na nwa hwa wo yi ba ye Christiana Ewuni ye nipa bia wonu na wotimi like bebre na asu hwa emilia brobe ni wo mo mekeka ho dodo na asun ewo Bishop Bernard Nyakun ni wo no ehun Christiana Ewuni so eka wo mo asun ye panu ebi nanso so ma mi si eye wono ena ekun eye abrantie no na ne nkasa ye mu no ena wodi atu edwa esen eye Christiana Ewuni eputi concussion eye sofo bi ena ede ema no na sofo no oboni din no eye Reverend Obofo ode concussion no ede free eye Reverend Obofo on a home ena chese abaya no ede gu eye Bishop Bernard Nyakun na aduane hu se wondi a ewra ne eye ne mu ekokọ sese ne yamade nyoma ama eye abrantie yin ehia ne nkwanhia wu a na eni kwansen ka wo wu emprempren ya no ama no atimi abasa abusua ensem ekoso na Ghana 14 nsem we no mo se there bi o yen kan yen to yebo abrantie yi wawu awie ene we sori asei ade achi an we sori asei ade nkwa aden mu ye we enam sika bia mo pese mo jana because ni pe we nyese bia wote asna mo kama na nya fem wonya akwa chefum ana wo she fridge wawu awie ensem a mo beka se we ne kunu se we ne kunu ensam fa nipa no emba enkwamu ebiem na se ye sanso ampanso so de adenti ene bema wo bia woni ni twese ni watimi aye wo adwene se wo be ye da wo be poison because wo hwe movies we bre na Christiana Ewuni ni pa Bishop Bernard Nyakun etani ni twese ni wotane no etwese ni pa enka ne na dodo na akwampo ne se ebe ye ni
a ana na busuani oye obi a wo ben eye Bishop Benanyako yie pa oni sini bebre na dodo na wo Bishop Benanyako wo Christian ewuni wo we ya wo we enti no eye wo madwumu na se denti na bema yesofo ba no ababonten abekasa ebinom say ya obinya wa afi na na asofo no mukoko aso afi na mo adwuma aba nipa ne ti ase wo yare de mo antimi ama ameka se abrante ne yare wo yare obi na atu na du obi na ama ne poison obi na akwaje konkoshe eno do obi antimi anko owu ye de afi na Nyankopon bie mani munyanse hunu no na abusua mo man kotie adwentwe no ebi ye nua bi dia wo de eba ye ose a Christopher Penny, how can you poison your own brother just because of powers? I don't believe so. But if it is so, then Christiana, you didn't do well. Susanna Edia Wade Eba was saying, you people dear, I don't know why you hate yourself so much, but I know that one day, God will speak. Vengeance is of the Lord. Zena adingo and so Edward de eba ye or say mo dear sir, when this bad news come, you wait, God wouldn't talk to you, but when someone gets into trouble, that's when God will always speak to you. So are you trying to tell us that God always support the bad things or also so dear and no say hey mo dear nti say ya na mo be ye mo dwuma akwa ewie ya na say de enti bibi boni bi ekoso a Nyankopon ntimi nyi nkyira mu enka ncham se na ekọ na ade na nya asiewie no afi na mo ba bonten ebe predict ebe ka ye revelations amanya de afọ ene nyoma akoso ene ne emu hu ye enti ade na nipa ni edi sa boni we nyina no wetimi aba bonten mesu bu anka say hey Christian ewuni edre okokwaje free ye reverend obofo ho no a wo de pep to me enu ntu wo de akokogu eye abrantie we aduane mu se wondi ehunu jai enu de we ehunu by esi ye wie ye de enu de motimi ehunu oh there be wono so ede wo de eba ye enu Clarissa enso ede wo de eba yo say this suffer man must be crucified pa ono so ede enu Yemia McLean Edo de Ebo see imagine a woman taking legal action against you. How about that one too? You prophets and pastors, you talk sir, you don't know what you are saying. No so Edia and Bridget Blodo Edia what they Eba ye or say, hey, you people have started again and Ghana pastors and their prophecies. Only bad things that they can prophesy about, but they will always wait until the bad thing has happened before they will say anything that they knew of. Queen saying, what kind of behavior is this one? So for mommy, you know what killed Bishop Benanyako, but you didn't know how to cure COVID-19. So what they no say it's a mobile no what me who de kun abrantie no na so COVID-19 de Nyankopon timi nda na de nchemo say we anyway na mutimi make say betimi aboa ma yare na atimi atu firi hon ene munja mo nsem na mo keka no ye nua agiman de eba ye kra o say Ghana kra, what kind of a suffer do we have? Why won't corona kill us? Madam, keep quiet. The woman a woman should sue you to prove if she is the one who poisoned him or not. You are just tarnishing her image just to seek fame. No so no only say Christian wuni wotimi esiu maami we power de no court na yesiu na enu mom ebetimi abwa because wo ye we tarnishing image ebiam so no wo san so promote one or they hype one no agi fame ye nua bi so wo de eba yo say human beings can do anything when the fear of God is absent, but she must give the actress chance to speak to a strange world. And also so idea and on was bibia ni betia ye bibia o mo sign Christian wunni etino he wo bia betia ye bibia dia sign de aye nyoma na so dia apel to me and I said the brave enti akonya no enna honum na Christian wunni wono nso so omba bonte emembe training semu na wo magana fo ehun se dia yes of mame pebdonko kanu ne kwan so anase enye ne kwan eso abusuan wo yi hu ide
enkrofo afa ho edi edidi ebi afa ho ede eye nneoma ankasa eye na edenti ene bema obi a woni nitwasi ni wo betimi edi no abrose na eye Reverend Obofo ono so ni dia ba bepiemu ebi eyampa se wono so wo ma concussion se yemfa endi eye Bishop Benanyako abrose anam abusuafo se de asofofo yi eye wo mo eje wo mo ho amena wo mo eye amasese krampo ni Kristo som anase eye nyamesom no eye den anase ma Ghana for krampo yi omo dra wo mo wo edime nyamena sese ni eye firi wo mo emu enyoma eye age ensemo we ene eye ensoma eye sofmame pebdonko ede etu ede na sese Christiana ewu ni Bishop Benanyako ni wonu woni hu bi edu tutu a ekomu anase nyoma ekoso ewo kuma wudunum no ono so aba be clarify so for no dey be kind to dwa e ma yeta sese ye du tu bi ene ba ye ono so dey abebo so se eye wo ba bi eye Christiana ewu ni wono ekokoji tumi bi anase wo kokope eye concussion bi edi se adwuma no se ne ebe ye wono ebetimi edi enya tumi anadi brebi ewo movie industry na sei ene ye de beye yadofo no sei ene ye de beye wo ma yesere akire wo mo ede ene de wo be mu na akire no so de den ene wo betimi eye ede amano abusuafo adwenche bi a wo efa ensem a eye sofo ma me pep donko wo de atu edwa allegations a one level etia eye Christiana ewuni no wo ne sem awosa baya no wonsi no na eye no kure wo no endedi anase won kana no ntum saa na wonye de wonye kom emfa ensem no ehun wo betimi de wadwenche no atu edwam ewo too much GH your comment section ebiemu shefu mo abusuafo ewo all the social media platform so won subscribe yen so amesese wo be ye mia bell no so say they upload the video bia won so etimi nya notification na won so etimi de wadwenche no atu edwa aha enam de dwumedi no ebesi makram